Ngibdiang sobha ya baro kibahayeng hasam kham tam e ya kikmi kikpa bat kibahayeng hasam kibayajan e jong kidikan kiban sasya penkentang lengdo Ngibdiang sobharu ya ke Saint Ephraim Choir na Parish Shillong kiban sayalam yangi ha kijingruai Bat ngibdiang sobha kelum yapi baro ki para banget ki balayawan ban sakhi bat ban kershan ha kijinglong mensim lengba kijingduai na kabenta kini kidikan kiban sasyim ya ke sakramen jingkentang lengdo Di menta kumni Nyinyo khendiat Kijingya thu lengkot Syapang kini ki dikan kiban sasya kentang Bat nyinyo sngau ya kani na I ba kenet kain Mentang ipensyo pi ya ki dikan kijungi nrungut kibansa siapa kentang lengdo mentagasngi mentausnem ajar arun rio udikan sansius sokwai diocesan udai nang snong sokerbam rim nak parish Our Lady of Lords Kadhor udai khun jungiba neren medhi padikong susana sokwai kidon prangut sipara basangut sangut kisenrang balaingot kikentei akaya u hagalai tarik urisau kakandai spa kandai pusau kaktin imsngi ju galong ko try melong gajingkermen jonga basot nakasam nyepuai san udikon likot sing karmau plang diocesan udai nagasnong mau karman liam nak Parish St. Paul's Parish Shillong udai khun jong iba Corwin Sotun pamkwai hadwarublei badikong Flora Karmoplang udai wasan nak hinyongot sipara saungot kisenrang bad laingot kikentei lakaya u hagar pratarik ubnai rempang kakandai spa kandai pusan kaktin imsngi ju galong ngasngobha male kamon jome koble jonga kablasot nakasam sopho kot kaba pra udikan ribansius mashering diocesan udai nagasnong maulong tirsya nak parish Epiphany Church Maubri udai khun jongiba Tresius Shadap badikong Finda Mashering Kidan karwai ngot sipara Nriung ngot kisenrang Basan ngot kikentei Lakaya u Hagar patarik Upanai killa langkot Kakandai spa Kandai pulai Bagaktin imsngi jungu kalong Tupentengen Yagadanut janga Au kris Kebelasot nak siti sepleman Lenong menengkong Tukot kabar pau Udikan Renial Banshans Kem Sinrem Najing Selok SDB Udai Nagasnong Mauyong Shillong Nak Parish Our Lady of Holy Rosary Church Mauyong Udai Khun Jongiba Alfred Pankon Pam Kwai Hadwarublei Bajongikong Wijis Sinrem Kidan Arngut Sipara Kata Dikon Sinrem Bai para kentei jungi lakaya u hagar penyau tarik ubnai jimang kat kendai spa kendai pusan bagaktin imsngi ju galong kejingai e jonga kabiang yapi kebelasot nak siti baar segi korin kelenong ngabakadar gatkot kabakendai udikan Danielson C. Simli Society of Jesus Udai nagasnong tit ding nag Parish Saint Xavier Parish Francis Saint Xavier Mausan Ram Udai khun jongiba Cyril Lingser bongkwai hadwar blei ba jongikong
Christina Simli kidon prangut sipara riungut kisenrang badarungut kikentei lakai u haka arpuri tarik ubnai kelalengkot kakendai spa kendai puar ketinim sengi ju golong suap en kaya pi ngelapen kentang ya pi melong unoi tulupa yakijat benriu kapala sot na kitab Jeremiah kelendong ngaba iwe ketkot kebasan udikan wan prang sengi so syang nagaji slok MSFS udai nagashnong lum mau sing mau tawar nag Parish St. Anne's Catholic Church mau tawar udai kun jong iba Paulus Marbanyang badikong Angelina so syang kidon riungut sipara sangut kisenrang madiwei ikente lakai u hau kasitarik ubna yayrong kakendai kendai punyau bagi kitin im sengi jungu kilong baro ki dagajik I amda kabapen bor kini riungut kedikon ban sasya pengentang dendo menta kesengi sedang keling liatnya kerpat iki bun gibara kamera gibara mobile soba banishon ni jeka papisyong pada buan sekemat ngidan ubai profesional banishon ya liatnya ba promise di po sweetie studio gibako abalishim hadin pila abalishim bat bentai ke live live telecast kadi naga sascom ini ke T7 tapi don kam hadin abot ki kopi soba ikan do iba savio dingdok mentagum ni kerpat ke choir sobaban sedang kejing dua sedang Nakalenti beneng kenam berjing rai lai spa lai bukandai lai spa lai bukandai Ni awan syamiku kba ni
tenguk pa barukon barumen sembakun. Kajing sungutrai kandon berboreng kat batpi. Bohen men ko para. Dong ini kebor bangilong kidong pop. Kenang balong ke belakre belaniam ye kacing maya bakut. Ngapla hau play badon bor bara para pi kuhan men ko para bangalale pop shibune da kacing perkat dakik tin dakik kam pada kacing le kelet da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrau chunga namar kata kerpat kamaria bakut kabayai sa katai soti yaki angel bakeru kut badia pi kuen men ko para badwai na kabenta chunga how try play chungi play badon bor baro ni snei yangi andala map do yaki pop chungi on yalam yangi baro sha kaching im bom chukot.
kri trong ki lung do so blai bon sen shar yau pai chong mi tu ai ba kini ki di kon jong balang chong mi yau pa mala jet menta ka sngi na ka banta ka deiti ka jing long ling do so blai kin yai ni ka ba ko ngu ai ka mon chong mi kenang ba da ka jing chakri ba ka jing im chong ki on pener borom ya me how Chris jisu o ba em basen sharon kat bat me ha ka jing long ka wei chong men sim ba ko u blai chu nom la chu nom Ka jingpule na ka kitab u Jeremia. Kakdien uterai kelakren hanga kaong. Cuba bangan seng yepi hakpo ka kami ngalabu jingmut yepi. Bat cua ban kai yepi ngalapan kentang yepi. Ngalatung yepi ban long unong itu lupa ya kijat ben rio. Di ngalaong, aku terai ko belai, hakmi ngamnang kumnu ban keren, namar ngalong tang ukena. Henrei uterai laong hanga, wat ong ngalong tang ukena, namar syabaro kibangan pa yapi pidai ban lej. Pat kat ya kabang hukum yapi pidai ban keren. Wat op syamtiang yaki nambang adon ringkat bat pi banyada yapi uong uterai. Nang ta uterai ulak kenere lagakti bat lulakta ya kesentur jonga bat uterai ulaong hanga. Hakmi ngalabu ya kiktien jonga ha kesentur jong pi. Kaktien jong uterai. Kanombo jingrai kaba praspa khatar
kajing puli na kasiti sya ki Hebrew. Manla ulingdo orang ba yaw bala jet na pedeng ki beriu la thung balong unong mi khmat ki beriu ha khmat ubleng panterwaya gijing ai bat gijing knya na gabenta ki pop ula masngolem ya ki bom tip bat ki ba bakla namar yo uhi la ker so dong da gijing tlat panakani gadaw udei banterwa jing knya na gabenta ki pop jong uhi bat kum juru na gabenta ki pop jong upad ba Om Judan uba shemya kani ke burom haladihi hindrei lakhot ye u da ublei kumbala long u aran juru u Chris shem ben khrau yeladi be indep long lindo arang ba ye u hindrei la thung ye u da uta ubala ong ha u milong upon junga minta kasngi ngalakhaya mi kumbau lo ong ru ha ka weipat ka jaka milong ulingdo shijinam kat kum kariti jong milki sedek ha kisi gijing importai jung u jisu ula terwa gijing duai bat gijing kerpa da gijing linyar bat ki umat ha uta bala ban pelat ye u na gijing yap bat ula sha skor ye u namar gijing riu blai jung la ula long ukun ula hikai ka jingkongu lingba kata ka ba ula sha chitom bat habala penjanai ula klalong katolong jong ka jing em bom chikat ya kitu boro ki ba ko ngu ye u na bala thung lingdo arang ba ye u da ublei kat kum kariti milki sedek kaktin jong trai try and rank God but P. Rank God but Piru. Ajing pule na gospel bakut.
Katkum ulukas Akatakapor ujisu lalai cha Nazareth Hakabala pensan penrang ba yeu Bad ulalai cha ka sinagog Kumba ujule hakasngi sabat Bad ulayeng ban pule Bad la ai hau yaka kitab jong unong ya lupa Isaya Ula plit yaka kitab bad ula shem Yaka jaka hakaba lato Umensim jong utrai udon hanga Namar ula pensle yanga Banyalap yaka kubor babha hakibaduk Ula pa yanga Ban penbena yaka jinglai loj hakikoidi Pat yaka jing imat biang hakiba matla Ban penlai loj yakito kibasha ban bain Pat ban penbena ia kesnem bapriang hun jong utrai Te ulakli ya kata kitab Pat ula aino yaka haunong sumar Pat ula syong Pat ki kemat jong baro kibadon hakasinakok kilapej syau dengong Kumta ulas dang ban kren Menta kasngi ya kanega jento lapan ulong habayos ngeu mapi A gospel jong utrai Baro kibadai bansha pen kentang ndo soblai kinwan shakman Dikon lekot sing karmau plang Adon hangni ban ngakloi Udikon Ribansius Masharing Adon hangni ban ngakloi Udikon Sansius Sokwai Ngadon hangni ban ngakloi Udikon Danielson Simli Ngadon hangni ban ngakloi Udikon Raniel Ban Shanskem Sendrem Ngadon hangni ban ngakloi Udikon Wan Prangsngi So Shang Ngadon hangni ban ngakloi Lengdo saat badan buram Kami bakui cengi kebalang Kekerpat ya pi Ban pen kentang Ya kini kihinmen ki para cengi Ban shimti Ya kadaiti Jong kecing long lengdo soblay tip ha bakini kilong kibabit dor Gayang sekhi Bandalakali batokit Nakipay ba kristan Pada kecing kubur juga itu Kibaladan keti Hakaba penhe pensan Penang penstad yaki Nasyam kilong kibabit dor
Da kabashania hangkachirap ublay try kunrat. Unong penim chungi u Jesu Christ. Da kabor bag itiar bagalayo na ublay ngajit ya kini kihinmen kipara chungi balong kilengdo so blay. Ye chibab lang siajar ngu ya me blay try kenran. Syajan ngu ya mi blay try kunrat. Most Reverend Bishop Bernard Lalu, Auxiliary Bishop of Shillong Archdiocese, Episcopal Vicars, Father Richard Manpha Majau, Father Pius Shadap, Major Superiors, the provincials, fathers, brothers, sisters, relatives, and dear ones, and all of you present here today. We are very happy to have with us the 6 deacons to be ordained as the priest today, namely Reverend Ibansius Masharing, Reverend Lekot Singh Karmoplang, Reverend Sansius Chongkwai, Reverend Daniel San Sis Imli SG, Reverend Daniel Bashan Kam Sinram SDV, Reverend Wan Frank Sni Soshang MSFS. The theme today will be, you are the priest forever, chosen not for honor, but for the service. It is not you who chose me, but I chose you. John 15:15. Today is not simply a celebration of 6 individuals. It is a celebration of God's faithfulness to His church. Through these 6 deacons, Christ continues His priestly mission of teaching, sanctifying, and shepherding His people. Call to priesthood, a call to belong to Christ. Priesthood is not a profession, it is a vocation called by God Himself. You are chosen from among the people and sent to work for the people. Your identity is no longer what you do, but you who belong to Christ Jesus. The priest is called to be another Christ, alter Christus in the world. Therefore, the threefold mission of the priest. First, priest as a teacher, proclaiming the word of God. Go and preach the gospel to all creation. Mark chapter 16:15. The first duty of a priest is to announce the word of God with a clarity and courage. Preaching must flow from prayer, scripture, and personal witness. The priest must preach not only with word, but with life and conduct. The word you preach must first convert your own heart. A priest who stops listening to the word will soon stop speaking to God's truth. Secondly, priest as a sanctifier, celebration the sacraments. Jesus said, do this in memory of me. Luke 22:19, the Holy Eucharist daily. At the altar, the priest stands in the person of Christ Jesus. Through your hands, bread and wine becomes the body and blood of Christ. Sins are forgiven. God's grace is poured out on His people. The Eucharist must be the center of your daily life. Celebrate the sacraments with reverence, devotion, and humility. Never allow routine to replace reverence at the altar. Thirdly, a priest as a shepherd, caring for the people. The good shepherd lays down his life for his sheep. John 10:11. A priest is called to work with the people, especially the poor, the wounded, the unforgotten, and the marginalized,
Be close to your people. Listen before speaking. Heal before judging. Accompany before correcting. Leadership in priesthood is not domination, but loving service. Therefore, practical reminder, the smell of the sheep should always be on the shepherd. The inner life of the priest, rooted in prayer. Apart from me, you can do nothing. John 15:5. Therefore, your priority is to pray to God always. Unite yourself with God. Without prayer, priesthood becomes empty activism. Daily personal prayer, Eucharist adoration, and fidelity to the breviary are very essential. A praying priest becomes a channel of grace and hope. The priest is a man of sacrifice and obedience. Whoever wishes to follow me must deny himself. Matthew 16:24. Priesthood involves sacrifice, loneliness, misunderstanding, and the cross. Obedience and simplicity protect the priest's heart. Celibacy becomes meaningful when lived as a gift of total availability to God and His people. Unity in diversity, one priesthood, many charisms. Though belonging to different congregations, SJ, SDV, MSFS, and Dyson clergy, you share one priesthood, one mission, and one altar. Respect, collaboration, and fraternity strengthen the church witness. Therefore, our final exhortation to the newly ordained deacon today: be priests who love the Eucharist deeply, preach the word of God fearlessly, serve the people generously, live simply and humbly. Remember, the church does not need perfect priests, but holy and faithful priests. Therefore, we pray that you'll be holy priests to serve God and the church. Pakistan be ngai kuble ye pi baro ki badan hani kam tam mei pa jong kini ki reng wat ki dikan kuble shibon pilai la ki kun jong pi ban long lingdo ban long reuniam ban shakri yo blai ban ka balang pias ngau ilai tali ching polem ta kasi ki basung tenat ching polem ben kong ka ching khot jong prophet Jeremiah Lay long ye prophet Jeremiah, Schwab on tau briu ye pi, ngalamang ye pi. Schwab on kot on ka ye pi pertei, ngala kot ye pi. Andala kot ye prophet Jeremiah udang kena. And ray long you try ngadang kena palat. And you try long you batin. Ya cikamat, kren. Jika bangga pa IAP, yalap jika eke bangga IAP, bating ngan dan rekat batpi perbor. Prophet Jeremiah ulale kata jika saintur je ublay. Dikini ringwat kidikan ru ublay ulah kot IAP, shwaban kai IAP pertai, ulamang IAP, ulah kot IAP, naruka kepo jong imej jong pi, panlong kino yalap, kinong penim. Inong suspa ya kacaj benriu jongi jing pule ba pias ngau shiti shakibru unang tolong ulang do udai uta unong nong penteng ya kajia dei ha pedeng cha upriu bat ublei banwan ra ya ublei kibriu banwan ra ya kibriu sha ublei namar kata ulong siang noya sai noya rap unong map nong panyasok nong wanra ayak ajing yasok apdeng kibriu bat ublay amar kata uling do de balong berpor ko balong uling do orang ba kabathau yu Jesus Christi badap de jing sngaulem jing isnei bat kloi berbot ban map kloi berbot ban priang ye jing duna jing bakala bat banyasaj banyalam kibriu sha ublay de pikin rewat kidikon be
le ikani ko balakren hakashiti shik Hebrew mentagasngi ba philong barbor ba yasha ya ye ya map ya alam ki breu sha uplay hakachi im jongpi gospel ka basutanat la kren hangi la shimna gospel jung Lukas la nong sao khan riu rat puwei Jisu hi shwa banyalap uloong umensim jau trai udan hanga ula pensle yanga play ula pensle yu Jisu banyalap ya kubor babha ban pen god ya ki bapang basitam ban pen imat biang ikemala ikelot ban pen yosngel ki bedeko ban pen yat nang ta ban pen lai luot ki basyate syakum ban ra ya ka jingsu spa ya ki breu baro try ula le ikani bat shwai ka tau la dap do men sim play hero en riang wat ki dikon pidap do men sim play mentagasngi hakasngi ka ba pilayo jing pen scam ayo ka baptisma pilayo pediang yo men sim bakut hakasngi ba piyo ya ka jing pen scam piladap do men sim bakut mentagasngi hakasngi jing pen ketang le do ya pi sayo penyang yung masih bakut ban penyat ya kecim jang pi ban ya lap ya kehima chung play ban ya lap ya ketin uplay nang ta ban penkot ya kibaro kipriu bapang basitam bajenjar balanot lai pujat kecing pang istam ban pelai luat ki basyaset bendi ban awara ya kecing penim ya kipriu baro bala penkam ti ya keti jang pi le ya kani bau play kerku kerdo ya pi he ki bahing asam bat barok ki balang barok kubai tuai ki lengto tuai ki runiam tuai bakin long ki atia chung play haka chi im jongki en yaro yo Jesus Christ pin sya penkentang legdo seblai kalong ga deiti jongpi baniatu hok akmat uniu paitpa paitlang ya kajing temu basisya bat bahok jongpi ban simti yakani kakam legdo seblai te pilarai ikut bat pilaman sisya ban simti ga deiti legdo seblai gom kinong trei lang babit do jong legdo sat hakabasumar batsay kenhon lang brod chublay hapo kaci alam chung mensim bakut hilarai kot bat pimon ban pendep ha kakum kajing start ba mensim bakut wan ayapi yakaniga deiti balapen kam ti hapi ban pen priang ga kecin ublay dakabayalap yakubor babha padhikai penia ya kacingei Catholic hilarai kot bat pimon scam bat penmenta de kacingru play ba kacingei ya kacingim ya kacihikai ba kacing le cingkam jong Jesus Christ na kabenta ka burong uplay bat kacing kiu irat jong ipai ba Kristen ha kacingim play ba kacing bat kamtam ya kacing kenya Eucharist ya kasakamen jing mapop jing penyesok katkum kaji kai pateng jong kabalang hilarai kot bat pimon scam ban im sngi ban duriap lem bat ngi ya kajing duai ban dup yo ya kajing snai ublay nakamenta bobon balang ya bau play hi ulapen kam ti hangi hilarai kot bat pimon scam ban yaso teli telan man lakasi badu kres uleng dorang badu bala terwai ladi kumul jingknya batlem hau play upa
bat lem bat ban penkentang yeladi hau blay nakabanta kacing panim yau kon ben riu kulat ban buram bat ko ngu ayanga bat kinong mi pateng chonga Hooj ngakular skem bat ngakloy. ublay try kan rat blas dang yekani ka kam ka ba bhapi un pendep jana yaka kulat ban buram bat ko ngu ayanga bat kinong mi pateng chonga Hooj ngalaray kut bat ngamon. Hooj ngalakular skem bat ngakloy. ublay try kan rat blas dang yekani ka kam ka ba bhapi un pendep jana yaka kulat ban buram ko ngu yanga bat kinong mi pateng chonga Haoj ngakular skem bat ngakloy. ublay try kan rat blas dang yekani ka kam ka bhapi un pendep jana yaka kloy ban buram bat ban kongu yau ling do sat jela bari bahalor chong pi haka hok kat kum ka hukum Hooj ngakular skem bat ngakloy. ublay try kan rat bas dang ikan ka kam ka baba pi un pendep jana yaka kloy ban buram bat kongu yau ling do sat jela bari bahalor chong pi haka hok kat kum ka hukum Hooj ngakular skem bat ngakloy. ublay try kan rat bas dang ikan ka kam ka baba pi un pendep jana yaka kloy ban buram bat kongu yau ling do sat jela bat bahalor chong pi haka hok kat kum ka hukum Hooj ngakular skem bat ngakloy. ublay try kan rat blas dang ikan ka kam ka baba pi un pendep jana yaka ko para bangej bi nye dong ina dwai yo play pa badan portam un tekar hai ka cingai ei ba ka cingkar khu chungu halor kini ki sakri chungu ki bala shajet nakamenta ka kamling do so play dem ko siu barok
Sakriyame Tuker ku yakine kiba melaji Tuker ku yakine kiba melaji Batu penlong yaki kibaku Tuker ku yakine kiba melaji Batu penlong yaki kibaku Batu riyaki naka bentaki kamba kentang Tuji suku kunjong ublay bayin Ku Kristus ngabyangi Potrai kenrat bat ko belai jungi dos ngeu dos ngap yangi bat to teker hai halor jongkini ki khon jong me ya ka jingkar khu jong men siem ba khoj bat pen kham ti haki ya ka bor ba kai tia jo ka jinglong leng do so belai khnang ba kini ya ki ba ngi terwaha me ko pa ba yes bun Kin yo na me ye ka jing sin ran me ka jing ten lenti bat ka jing ku shilenter ka jing em jong ki dau kres utrai jongi
wai kerpang yakini kin reungot ting wai pen kentang hey to don lembat ngi ablay try kan rat ko pa bakut ko blay badon portam ko blay na bom jekot melong utolong bakat thamai jong kai puram bat ka kardan nong briu man briu me balong nong sam benta badong the kerhai ke jai e baro par mami ba ka perthei ka mariang kami mami ba buye ki e baro kine bat kis kem mami ken babu batung kardan prepare ye kinong but nong rap bakerpang jong kuan jong mi ucis rukres da ka bor ka itiar men sim bakuat kenang ba mendup belong kur lingdo yau pa jong mi na du ka jutang barem lami ki kam bala seng labu da kan yam kerukom makin japlay hadin ba melatung yau Moses badwaran halor ki pa jong mi ban sen syar ban pen kuat pen gentang ya ki ya ha ka chi em play melajit ya ki rangkan sai hakardan bat kepuram ke jat babut bando bakit don lem bat ki ban yarap ya ki ha ki kambaro kumta hari kenca amal ailem ya kemensim trikam bat ka tiar jong Moses baka donot jok inyo pongot ki breu ki bala champagne bot ya ka jirap jong ki la sencha kham suk ya upai jong mi kumta mala theker hai ha ki kun waran na ka bor ka itiar bapaho jong pa jong ki kenang bakit duplong ki lingdo kumbadawa ka an banterwa ya ka jingknya hayeng kentang kajing kinya ki balong gadak kajing up jing ong ya kajing pha baro ki bawan hadin habot khadu khadwa e ko pa bakhut melapha shaka prthe yau khun ucis rukres kumunong lam khubor chongmi bat uling do rang ba jong kaniam kurkom chongi bat ujisu lang bau mersim bakhut ulah terwai ladi hami kumucing kenya betlem bad la pelong yaki apostol ju yaki bau la penkentang ha jing shisha kum kinong ye trelem ha ka kerdan ka deiti jing blai ju nang ta melai ki apostol yaki nong but nong rap ban pen benai ka perthei baro ka wei ban rulong yaka saindur ju me ban pen em yau khon ben reu te mentangi kerpat yami a try ken ran ba men ai hangiru ya ki batlot kebor kebot ya ki nong yerap lem ki ba don kam ban pendep hok ya ka deiti ling do so play bala hiar peteng singi na ki apostol doa ngi kerpat yami ku pa padon portam ha kini ki kun chumi ya ka bor ka itiar ba kepuram ke jat jong ka ching long ling do so blai ben thamai haki donot jong ki yang man sim ka ching khot ai bakin nes kem maka deiti ling do jong ka dan ka baar ka bakin yo nami au blai try kan rat bat kan uksa jong ka ching im jong ki bakin du hikai ki weipat ya ka hok kasat ya ka akor ka buram tu ai bakin long kinong ya trailang bapitor changi kenang da ka chialap jongki bat ya ka chi ai chung musim bakut ka kubor babha ka sei so akidonot jong babot balang ban bandup pen priang chadu bakut ka perthei do kin long lembat ni kinong bat ya kinong sam ya kisakan men bakut jong mi kenang ba ki pat ba jong mi kin pethamai la ka ching im lang ba ka ching khasin da ka ksiar rupa kenang ba kin yop jipsa ching petia na ka duwan chong mi kenang ba kin nong pop kin yo ai ka ching penyesuk bat ki bapang ki banyun kala bat ki im biang tuai ba kin ya so lang bat ngi ko try kan rat ha ka tuai ka pirat ha ka kerpat ka kerpon ya ka jing isnei chome na ka banta ki paiba ka ba mala pen kham ti haki ban pet bat khmi
บัดรุนักบันตากประเทศบรอกเวหากนี้กรุความกระจายเป็นริวบรอฮัสตลากประเทศอันเดลลมลังอุยเฮาจิสุคริสกันกลาลงเววปายจงมีบาคุมตากินดุปุระบัจนายฮักหิมาจงมีดาวทรายจงยิวจิสุคริสควรจงมีโอเบเอ็มบัสนชาร์กัดบัดมีหากจิงลองกเวจงมันเสียบขวดอุเบลจูนอมลาจูนอมอาเมนชองปัจบะจงยิวเยซูคริสต์บ่าวเปล่าลับเป็นสเลดอมันเสียบขวดบัดกบอดอุนริอุสมาเรียพีอภินดุเป็นขวดเป็นกันตังยาวปายคริสตานพิตรวายกจิงกญาเฮาเบลยโดทรายจงยิวเยซูคริสต์ยาวบ่าวเปล่าลับเป็นสเลดอมันเสียบขวดบัดกบอดอุนริอุสมาเรียพีพินดุเป็นขวดเป็นกันตังยาวปายคริสตานพิตรวายกจิงกญาเฮาเบลยพิตรวายกจิกญาเฮาเปลยโดทรายจงยิวเยซูคริสต์อุบาวเปล่าและเป็นสเลดอมเสียบขวดบัดกบอดอุนริวสุมาเดียพีพินดุเป็นขวดเป็นกันตังยาวปายคริสตานพินตรวายกจิงกญาเฮาเปลยโดทรายจงยิวเยซูคริสต์
Ubau Paula Pensle ya dau Malaysia Makuat Badang Abor Unriu Sumar Yepi Pindopen Kuat Penkentang Yo Pai Kristan Pinterwa Ya Kacing Kenyau Play Do try Jungi Jesu Christ Ubau Paula Pensle dau Malaysia Makuat Badang Abor Unriu Sumar Yepi Pindopen Kuat Penkentang Yo Pai Kristan Pinterwa Ya Kacing Kenyau Play Pediang ya kacing terwa upat ba bakut ya ka ba pin terwa play try kenrat da perkhat ban so thup ha ya ka ba phile penedai dor ya ladi bat kan nyam karukom ba pi pendep penedai dor la kacing em kacing maya kacing phana utrai Pediang ya kacing terwa upai ba bakut kaba pin terwa ublay try kenrat da perkhat pasung thu pha ya kaba phile penedai dore ladi bat kan yam kurukom papi pendep penedai dore la kacing em kacing maya kacing phana utrai Pediang ya kacing terwa upai ba bakut ya ka ba pin terwa ublay try kenrat da perkhat pasu thu pha ya ka ba phile penedai dor ya ladi bat kan yam karukham ba pi pendep penedai dur la kacing em bat kacing maya kacing phana utrai Pediang ya kacing terwa upat ba bakut ya ka ba pin terwa ublay try kenrat da perkhat pasu thu pha ya ka ba phile penedai dor ya ladi batkan yam karukom ka ba pi pendep penedai dur la kacing em kacing maya kacing phana utrai Pediang ya kacing terwa upat ba bakut ya ka ba pin terwa ublay try kenrat da ka ba perkhat pasu thu phai ka ba phile penedai dore ladi batkan yam karukom ba pi pendep penedai dore la kacing em kacing maya kacing phana utrai Pediang ya kacing terwa upat ba bakut ya ka ba pin terwa ublay try kenrat da perkhat pasu thu pha ya ka ba phile penedai dore ladi batkan yam karukom ka ba pi pendep penedai dore la kacing em kacing maya kacing phana utrai Hey ngilayo sadreng wat kileng do batamai mentakasi dia kini kin pai shapi batapti pai panba
kalinti beneng ka number jingrai lai spa riu punyo lai spa riu punyo yang berok. Goya duai ko para bangej piej berok. Bakacing kenya jungi hakani kasngi long penyanghun hakmat ublay pa badan bor baro. tu terai penyak kecing kenyani di jompi na kebenta kecing ro keburam keteng kecing kecing bentoingi ban kebalang ko juku baro kawe Oblay me balamon makiling do jomi kin syakri hakaduan bakhut batki pa jongmi. Terus ngau senai panai de kabor jo kane kacing kenya pa kacing ya trei jong ki syakri jong me kan pesubhaya me berbor bahkan sei hapo kabalang jong me yau so bane si junam dau kresu trai jongi utrai undan rengkat bat pi
la ke he donut. Dongin yang ngoyo try u play jongi. Da shisha kalong pasang hog bat kabadai. Kadai ti jongi kacing panem yangi. Haman la kapor berkacaka banangu yami. Ko try ko pa bakot ko play banan borbat bom jukon. Namada kacing pensle jong mensi bakon. Malapalong ukon malakamar wei jong mi. Uleng dorang baja ko jutang batamai bat bom jukon. Bada ka sign deru amla syampang jong mi. Mela subha bandrai bakacing long ling do bamarwei jungu. Kadai banyai yai teng hakabalang. Namaru kre samtang bolopen kop. Nakacing long ling do bakan jas im. Yaki pai ke bolopen long ki jong u. Henry nakacing ye shipara ula chidro yaki rangba. Bakin long kinong yo pateng nakabadaka kam bakantang jungu. Nakacing boya kikti. Ujit yaki bakin penmenta. Haka kerteng jungu. Yakacing kenya jong kacing suspaya u benreu. Ban pen krea kamat ki kuan jong mi. Yakacing kawai paska. Ban yalam yaki pai bakua jong mi. Kacing yen. Ban psaya ki dakaktin jong mi. Ban pen klanya ki daki sakramen. Kat ba ki persyang kat lakat yai. Ban penyedai dur baru kresi. Dakaba ki kti lakacing iem nakabenta jong mi. Bandang benta kacing peniem ikimen men ki para jong ki. Bat kacing terwah mi kasaki bayane. Jong kacing yai bat kacing yen. Bat kumta kutrai. Ringkat baki angel bakiri ukoj baro. Nyangu ya mi kat bangi penbena de kacing kemenda kabangi yai ruai. Shisha melong bakod ko try pagkateng hok babaro ki bamanataw kin yaro yami namalang baw kuan chung mi try chung yu Jesus Christ nagabor ka jing yatrelem chung munsim bakod me ai jing em me pen kuat pen kentang yaki baro mem ju sange banlum halade yo pai kanang badudu ba mi shedu ba sep kosngi on terwai ka kenya ka kriam bakod syaka kerteng jong mi Namar kata kutrai ngi karpat ret yami bada uju men sim men subhaban penkut yakini kecing ai ki bangi wanra ban pen kentang yaki bakin kelalong kamet bat kasnam jong kuon be ye jomi
utrai jungi Yesus Kristus balau kom ingi ban penmentai kini kencing maya naman mauhia kami mulai tino ayu ulai syem yokhpu dagabai ngu yami ulai tuai kerku ulai kediai balai la kesendran uang to syem batubam nakani pi baro nambar kani kalong kamet jonga yakaban IT na kabenta jong pi kaju karu komandala la ya pa ula syem ka khuri daga bai ngu yami ula tuai kerku badai la kisenran uang do syem batoti nakani pi baro namar kini kalong ka khuri jonga snam jonga jutang bathamai batpom jikot yakaban penmi nakabenta jong pi banakabenta kibabon nakabenta kecima pikipop Dolai kani pan kan mau yanga. Kajimaya jong kajinge. Amar kata kutrai karbangi penmentai kajing syashitam bapalai im jong kun jong mi ya kajing mi pat beton puram jong u bad kajing kiu jong u shepeneng badro karbangi ap kemilenti ya kajing wan piang jong u ngiterwa sengu hami ya kane kajing kinya kabakhuat bad kabaim ikarpat ya mi topet ya kajing terwa kinya jong kabalang jong mi Batu kubur bau cingkinya pada kacing yap cemu melamon bat penyesuk yang ibat mehi tuai bamangi kibon sa dekamet kasnam kun cengmi bat kabon pendap dong mesim bakhuat cemu ngin kelalong kawei kamen sim hau Christ Don pen junai yang i banlong kacing terwa bom jukut hami Nang bingin yo ya kanong pateng lembat ki balajir jong me. Kerpang rengkat ba kamaria thai suti bakhoy ka kami jong blai. Rengkat ba Joseph bakhoy ukurim jongka. Lembat ki apostol bakhoy bat ki martir bakrau buram. Rengkat bat ki rukhoj baro. Ha ki ba ngishanya banyo jingeram. Na ka jinge sait lem baklem kot jongki hakmat jong me. Kerpat kutrai ai ba une ujing kenya jing penyesuk jangi un penrai ya kasuk kasan bat kajing pen em ya kapertai baro kawai tus ngubha man pen scam ha kajing ngat bat kajing it ya kabalang pilgrim hangne hasla pertai ringkat bat usyakri jangme ulio pa ba kho jangi bat Victor Lingdo watch bishop jangi Bernard lalu auxiliary bishop jangi kon hon ki bishop ki lingdo baro merupai baro ya oba melap penlang jong me tusngap ya ki jing duai jong kani ka yeng kasam ka ba melak khot man ya lumlang hakmat jong me ko kpa ba its bun ha ka jing isen ai jong me to lumlang halade ya ki khon jong me baro ki bala sapriang hasatla ka perthai Ya ki men ki para jungi shinrang bat kenthai blaklan no khamtam ya i Alfred Fankon i pa jungi fadarin ya ban chans kam sinrem
Corwin Sotun ipa chung ifada lekot sing kharma plang. Serial B Lancer email threads imle but Nicodemus imle ipa but himen para chung ifada Daniels imle Lucia Mashering Lucina Mashering but Pranay Bor Mashering himen ki para chung ifada Rivansius Mashering Baya kito baro kibla pensob hai me shwa bakan klan na kane gaching im tu pdiang iki da gaching i cha kahima chung me hangatangi kermen bandon Wenyo hunlang da kapuram chungi dau Kristu trai chungi dau pamit he sei hak perthai ya barok chingha Da u lembat u bat ha u gan long ha meu blake pa badon bor ha ka chi long ka wei chu men sim ba khu baro ka buram ba ka chi ro chư nam la chư nam Kumbalau kum yang idau nang panem kumbalai kai ngidak tin play nginot panruai ok pa jongi upahapneng kan long ka bakut ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendau kumbahapne jo ayang imenta ka jingwam jongi ka bahala kasni Patomap yang iya kirengkang jongi Gombangi rungi map Ya kibales neu yangi Badwat yalam yangi Syahaka jing pensyoy Henry to pelayangi Naka pasni Do pelayang ikarpat ku try na kajing snew baro Ha kajing subon jume to ai jing su kajing san kisni jongi Kanang baga jirap kajing snei jong me In lai berbon na kapo Bagin yo jada na kajing jenjar baro Kat bai nang hap kemilanti kajing kan men bakun Kajing wan pat unong panem jongi O Jesu Christ Try Jesus Christ, me belong ki apostol jong me, kajing suk ngai api, kajing suk jong ang ai api, wat peja ki pop jong i, Henry kajing e jong kabalang jong me, bar kajing subun jong me, to ai kenya kajing suk, titili kawai kat kum kamon jong me, mame wimbasan shar, junam la junam. Kajing suk kan jong try kan dan berboreng kat bat pi dong ina terwai kadak kajing suk iwei pat
lang broad chung uplay ha kami bakin noi ki pop jong ka pertei suk ki dobla khot siang kan jing khawai chung kuan lang broad Bukan rat nam lang syong hak na merang po bayeng junga. Ray syong ikaktin kaman siem junga kan sakyahi.
Tungin ya Duai ba u jingknya balong u belai ku try. Yau bangla terwa. Bad bangla yo pediang un ai jing ye mekiling do so belai. Bad ya baro ki syakri chong me. Kenang bad kebaya long ke wei bad me ha ka jing ye bayai ne. Kindup long ki babet ban syakri ya me. Us ye makrau bor. Dau kres utrai jongi. Utrai undan ringkat bad pi. Em kekri pan cukur kuno play. Do play try kan rat unong seng unong sen syar jong kabalang. Unri undaya pi berbode ke jai e chung u. Kenang ba pindup la ban pendap ika day tileng do haka hokat kum kahukum. Do play un pelong ya pi ki atiar bat ki saki. Jong ka ching ye, jong ka ching shisha, ching play, ching uang ni asla pertei. Do pin long ro ki syakri bayai ne, jong ka ching penyasuk. Don pelong ya pi, ki nong syarai ba shisha, ki bala kit kia ban ayuh po ba em, ban kakten ba ay ching em, ki pai rungej, ba pin rakhe nang kinang kenang siang sing san ka ching long shi teli hakamet o kres uplay badan bor baro ukpa baru kon baru men sim bakon on ker ko ya pi Obai Shillong entah skor ya kan keren kini pada temai kecing kerku jungki kecing tuai jungki wadam pat kerki handu menedep hok ye berok Siam jonga kesat kemen hau trai ublei nong penim jonga Lukas iwei sau pinyo dak jing kemen ke bakrau ngengu yo blei trai kenrat nong bu nong thau bladon ringkat bengi berkayeng kesem jongi nadu dang seng dang pun dang kha yingi por balej skul por ji pengkre banlong lingdo tat hadu kene ke klip mat ban yo khet yau so jing khot jong ublei menta kasni Bat mentah hang ne dak cing kemenlang bat phi ki para bengit baro para lok prajor ban yorok lang ya uplei dak away ke sur ban ong kublei bun trai nak mentah kane ke cing sebun iei ke jong ni Ngidap dak jing sungu ke bakrau ya phi mai ya phi pa namar ki ei baro ki jing sneng ki jing hikai ka jing e Kajing sebon bat kajing bah ke bapila tesai halor jongi. Menne pila betin lenti yangi sya keduan. Pila betin lenti ru yangi nadu bangi dangka. Adu bangi napoi sya kane katong. Pilong katamai jong kajing khot jongi. Kublai sya jarngu ya pi mai ya pi pa. Ni ai ku blai ru ya pi ken men ki para ki bahaying ki bahasem baro ki balaya senran lam yang i hak chingi ai lenti jongi hadu bangin napoi hakane gathong to try unang yai kerku ya pi We are very grateful to our most reverend Archbishop Victor Lingdo, the Archbishop of Shillong Archdiocese, for ordaining us priests today.
Thank you, Your Grace, for accompanying us, encouraging us, and inspiring us. And most importantly, for your words of wisdom, reminding us of our life and mission as priests. On behalf of 6 of us newly ordained priests, we would like to offer our token of love and appreciation to you. And so I would like to request you to come forward and receive our token. We express our sincere thanks to Reverend Bishop Bernard Lalu, the Auxiliary Bishop of Shillong Archdiocese, for helping us to prepare ourselves for this sacred moment. We are truly grateful to you for all that you have done to us. We also would like to offer our token of appreciation to you, and please come forward. We would like to express our gratitude to Father John Soziyama, SDB, the Provincial of Shillong Province, and the Provincials of MSFS and Kohima Jesuits, though they are not here with us today. Father Philip Munchumo, MSFS, the Provincial Delegation of Dibrugarh Province, Father Hector D'Souza, SJ, the representative of Jesuit Kohima Province, the former provincials and regional superiors. Thank you, dear fathers, for your trust and guidance, support and accompaniment all throughout our journey. We also acknowledge the meticulous guidance and help of Father Tabor Lengdo, who trained us for today's liturgy. Thank you, dear Father. We sincerely thank for all the parish priests, assistant parish priests, all the fathers, religious sisters and brothers, for the warmth, presence, encouragement, and inspiration for us as priests today. May God bless you all. If we are priests today, the credit goes also to our formators, right from our teachers, professors, the fathers, spiritual fathers, at different stages of formation. We are indebted to you for your selfless effort to guide, to mold, and shape us into who we are today. Thank you, dear formators. Miai kacing kublai bekerpang ye parish priest ba assistant parish priest jongka Cathedral Parish. Kublai shibun padar ba pila ai bat penbet penbiang ya kayeng mani na kanta kani kasni. Ing sngongu si kadai ya kilong keme ka Cathedral Parish balapeng kret smobha kasya na kanta chungi ublai nang say jingkru yang jing sebun bak jingkloi minsim jongpi. Isur babang kisur bathiang naga choir napo Parish Shillong Parish. Kablarwai pen shitrhem bat pen shushu igdo nuut banra ig jingduai bak jingai ngu jungi shau play hakani kasni jing pengkentang lengdo so play yang i mentakasni kublai shibun choir napo Parish Shillong Parish. Our sincere thanks to our dear benefactors and well-wishers, without whom we might not have been able to meet the needs during our years of formation. Thank you, all of you, and may God reward you for your generosity. Kublai shibun ikinong shakrimas kibadai ki brother kilayarap ban penpu penpieng shushu yakane kasngi ci pengkentang lengdo so play yagi. Many of our friends who could not be here today were able to be with us virtually, thanks to the SOSCOM media. Our deepest appreciation to you, SOSCOM media team, for your dedicated service, ensuring our far-away relatives and friends to be part of this sacred celebration. Kacing pu jing pieng kaduan dupat haksan rinsan le niam jungi kalet shabaro ki sister ki balong ki nong pengkrek pengkrum nong penriam penbej
lalong shisha ka ba syong khia bat syong kun syong blai hadu kata menta kasi kublai shibun en. We are grateful to all those who are part of this celebration virtually. And we would like to say thank you in a very special way to our friends who have come from near and far. Thank you for taking extra miles to be a blessing for us today with your presence. Thank you very much. Lada ngiklet man ai kublai yanu wanam thau nam bo yakata. Rai tu shim ya kane ching kublai kulum ya paro khot ki badan menta hangni. To blai ka ching yet bak ching spon un kurkhu kudo yapi. Ba phin ya bet ya biang nang pha nang miat ha kilyang baro kublai shibun kublai shi ha changu. Thank you once again. Shwa ba kini kiling do kin kurkhu chong shwa in chong shwa ban yo appointment. Appointment of the newly ordained diocesan priest, Father Lekot Singh Kharmophalang, Assistant Parish Priest of Peninsula Parish. Ada Stiansius Sokwai, Assistant Parish Priest of Maoyong. Pararibansius Mashering, Assistant Parish Priest of Laikor. Tang sayang baro ba yo chikar khu na ke leng do pathamai chingi baro yang baro lang kin dwa yangi bat kin kar khu yangi kan ko por ka chikar khu ba nang kong jo kileng do pathamai chingi kan ka singi Utrayun don rengkat pat pi rengkat pat biru Lay badan bo baron kurkhui pi ukpa barukun barumen sembaku Amen Kilesu kamas kalawai Mentai sedon kecing shandur lang kiling do baro balwan tahane bakin nilang do pathamai. Lupai syong suai sipang. Ini tapti jambian am tak ini kin rumut padar jangka Archdiocese ke bani. Hakan ke por ngayang kerteng ni para ramba jongi kumjul para bangai jangka Parish jongi berkhoj an penpa ko jing sungu ible nam tak ini padar. Bunsin kenong ki wan sesor ki ong dan lagi sesor gap tangan kan, lagi tangan yang berkhoj. Nakaleng ke Parish kita pakai katukan ni ke Jingbam, ke Syah, ke Bam, tersubah kerpa di pi berkhoj ki bayang, hamta ki bawan na jengai, adin kene jing Shondur ke jing ya, ai kublai jumpi, subah beli rung sesepo hall, kadang ke Jingbam bala pakai nak hamta jumpi, kumjo nam ta ki bishop ki padar, bat ki choir, bat kitu berkhoj ki biarap nam ta kene ke sini. Nakaleng jongi kuat ban penpau kajing sungu ingi nam ta kene ki padar ke batamai nakalang ke Parish ngakot ye ki seng long kimi jong ki manwan sakmat man ai kajing ai subha jongi nagam ta kene ki padar ke batamai
Katip bun na pedang jumpi bikwa ban shandur no ta soba ap chua wat nam paniang jaka jumpi gemat shandur chua ki padar bagi bishop bat kini ki bala pengentang temai ta soba wadam tur sekmat kita badan kamera ai lat chua ki ngi professional ban shandur pada dia kata gen ai lat ya pi ki ba ban shandur lang bagi padar rung ngat coba ya dan leh tanggun jaka sedia ba soba wadam padiaki soba syong jaka jumpi wadam tur ban shandur ai lat igi professional bagian shandur choir supaya ruai Parik berar barokai sebab menjadi sepuluh all menjadi